Lami man dai. Bang 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 bang. Hop! Pineapple! Pineapple! Basta mga di pala hubay! Pineapple na ba kayo? Si Jay nakakuha pineapple. Pineapple! Sige, Pineapple na ba? Good for the head! Magunin! Sayo! Hey! 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 Hoy ka na pinaikwan-ikwan yung mukha! Hoy, hindi ka bawa na kung punta yun nga na! Bawan tarungaw sa'yo! Ano yung mga 3 seconds matunan na ni mo? 1, 2, 3! Dungagan! Hey! 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 Lahon na kita! Isa pa yung waka. Oo, inuti yung waka. Kung kasi matong na bangagan! Green, pink, grapefruit, pink, grapefruit. Dito. Balik. Dugangan na, hindi makadaon! Music, maestro. Green! Imong naong green! Maputol yung mga gata. Dabar. Si James Friends ba? Oh, dabar. Inom dayo matulog. Okay na. Mura, magkapitsin niya! Reload! Pakapin mo. Ano ba isa? Sayaw, sir. Grape, pink, grapefruit, pink, Dabar fruity mix, sobrang sarap. Alright. Untung yun eh. green, grape, pink, grapefruit, Hey! Hey! the bar fruity mix, the bar fruity mix. Makalingaw! And green grape daw ne? Pink grapefruit. Mag-count ko, 1, 2, 3. 1, Saan ba? Anauna? Depende, yun sa style ni mo. Basta murot. Depende sa panon. Game! Let's go! Himod mo na yata. Himod ba yun?
later. Touch by touch. Touch by touch. Come on down my tower. Boy, margarita from my cute senorita. Triple the tequila just to brighten up the flavor. Check out my TV while taking out the box to my dates and not to give you the brain. Bringing my personality. Walk like in the first year of fixed reality like Trinity. Hey, bangun. Good morning. Good morning. Katin Pareng. Sakit ako ulo. So, udap. Linog. So this is my coffee. Omega lang ang lakas. So how's your sleep? Well, I'm feeling right. Saan ka mo, Jun? Uy, nakamatay. Kukurog. Bato. Omega. Number 1. Omega, baka naman. So now it's I think it's almost 8 a.m. So dugay mi nakamata kay kanang nay dugay pa mi na to. So karon ano mi sa kanang nay dining area. So we together with Good morning. Our breakfast is ready. Mo na mag-iyon nga free breakfast. So it's really good. I'm making chorizo, guys. Labad akong ulo doon. Maluap tabi. So this is our breakfast in the backpackers bar. Thank you. I love it. So karon mga salusan ipakita na nako ka ng room kay gahapon may nakapakuan kay nalingaw nimi sa mong game sa program. So now is the time to to do the room tour. Let's go. So I'm sa stable 4 nagstay and let's see kung ano mga kaguluhan sa loob. Tada! Yeah. So, muna yung si Ja ang room. Sa sa room, nasa akong bed. Diyan, nasa ka ng kabinet-ari, napi-kabinet sa pikas. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. So, it's a really nice game. We're positive vibes si Ja. And then they have a portrait. And then, ang pinaka-nice dyan, Ani, is air-conditioned si Ja. So, which is really good. Then, kanang the lights good, char! Lights siya, diba? So, kung gusto dyan ka kanang hayag ka adyo, so, that's why. And then, kaning room, kaning stable for, I guess all rooms, nasa dyan kanang private CR. So, again, gigamit na mo sa pagpasensya na ramag ka na magbasa-basa sa dyan gamay. So, nasa kanang towels, duha ka buhok sa pagsaminisan mo. Na yung mirror ari, then the toilet, then the shower. So, pwede rin kananay maka-choose ka. For example, kung kanang kandingan ka or kanang tunawin ka. So, pwede rin sa kanang ikuha niyo mong hot and then cold. Wow! So cute and it's cool. Yeah, so, mora ni si Ja ang room, pero nice dyan kay marag relaxing, cozy mo na si Ja. So, here in the backpacker barn, they have 11 rooms. One good for 4 person. And naapod sila kanang good for 6 person. Nasa taas kana si Ja. Nasa taas. And then the rest good for 2 na si Ja. So mo ni si Ja mga good for 2. So from here po to ato good for 2 na si Ja kandoor. So now let's go to their dining room. And then this is their dining area. Wow! So, nakay ka naman pang-game sa ni Ja. So, kita guys na karon may kules. Gusto ni pagduwa. Ganyan. Wako ka sabot sa pagduwa. But, nalingaw ko ani gahapon. Kaya wako kayo po ni tiking ito po. And then, they have their pangtambayan bitaw ani kadang magstay ra ka ani with your friends kintahay magduwa mo ana. So, you can just stay here. You can drink something here. So, di ba, nice kaadyo. Then, they have electric fan.
kung mainitan kay nga na kay init imong uos sa mga kadaghanan char. So, nara sa jaari, nara sa pampabugnaw sa o charots. So, if kanang magkuhan mo ka ng mga events, kana for example birthdays or kana na like us Christmas party tayo sa mga team fighter. So, you can have it here kay nara sa mga butangan nagpagkaon, then they have ample space ari para ma-occupy tanan. And then now katong ipakita na mo katong kung asa mi nagduwa gabi adto to sa taas katong daw to kana si Ja. Ano si Ja, and very nice gadyo kay ano, ang ambience bitaw ari kay more siya kanang Bali style. So ani day pud sa kanang the backpackers day more siya kanang na all-in-one bitaw kay ano. Napod sila kanang mga side tour, na adventure tour, na apoy kanang exotic panglaw tour. So sa ani sa Bohol countryside tour, ani makita na mga Bohol Blood Compact, Baclayon Church, Python, Lawak River, Man-Made Forest, and so on. So, one is si Jaffer, Bohol Countryside Tour. And then, ari po, so kung hilig mo mga islands, kumbaga, so nasa island adventure tour, mo ato mo sa Virgin Island, naibalik ka sa island dolphin watching, so it's my favorite one. And then, snorkeling, fish, and turtle watching, then Alona Beach. So, kanina day si Jaffer in the Backpackers Barn. Kanang di oro ni kadyo sa dagat. Again, 5-minute walk. But we will try kung makaato mi sa beach later. So next, exotic panglaw tour. So, kanang hinagdanan cave, nakaato na ko ani. Then, nasa like Bohol Bee Farm, Cafe Lawis. So aside from kato mga tours nga ipanghisgutan good dyan, diba? Ingon ko rin nga, mura ni sa all-in-one. Kaya ano, naapod sila yung mga plants ari for sale. So, if you are a plant lover, nara dyan sa makita na ni, so tanawar. Mga gwapa si Ja. And then, diba, randaghana? Mura na ko sa bukid kita na mga randaghana mga plants nga gipang baligya. Diba, kakita mo to sa katong mayana na mga kuwan tour. So, nakapod sa, tanawa. Gwapa ka adyo lang ka ng, saan ni, rubber tree man siguro ni may na. So, good siya, gipakita na mga plants, diba? So, kanang kita kay mga halos na dubra na itong mga plants karon. Kanang itong nanaha nag imong mga plants, you can buy kanang mga corner pots, diba? Ganahan ko sila mga pots kay kanang plain white ra bitaw si Jo. So na mga klase-klase mga sizes ari. And then aside from that pod, kana if nakalimot bitaw kagda sa mga bikini nimo pangligo kay lagin nara sa atbang ag kanang dagat 5-minute walk ra dyan. So di mag-uo kay ngano na ay mga pang beach ari nga attire na pre-loved, na ay kanang mga ingani. Then they have bikinis. Diyan na pod ari diya og di mo ganahag kanang sexy ra jud ka adyo. Okay, na ako'y para imo. O, diba? So, again, mura rin si Jag. Again, all-in-one in the Backpackers Inn. So, it's really good. Thank you so much for watching. If you are new to our channel, don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell, and if you like this video, kind of click the like button, and then if you have any suggestions, just comment down below. PAYTER! And also, before we will end this vlog, again, we would like to say thank you so much sa mga sponsors. Yes. Dini mahimo ni among party kung dili tungod ninyo. Yes, so thank you so much once again. And ang among kinakusgang admin ang Team Fighter. Karl Vlog. Salamat sa mga channels guys. Like, follow, subscribe! Salamat sa tanong guys. Salamat. Baka naman! And sa t-shirt na mo, Okay, Pag. So thank you so much, Pag. Baka naman! Kanang wakoy may istorya sa mga staff ari kay they are very friendly. Diyan active. Kanang wapa gani kay istorya nila murag na nabitaw sila dito. So it's really good. And bisag gabi na kaadyo may nahuman ari. Naagyapon sila, nag-stay gyapon sila kay para ma-cater among mga needs. So thank you so much for that. Kanang gi-welcome jud mi nila as in kanang muramig ka ng mga bata nga giarugag nanay ari jud diri. As in, they are very friendly. So wa ko'y kasaway jud ani, and then we will recommend this place. Yes, kung, of course. Again, naamoy mga occasions, special occasions, or together with your special someone, so you can stay here. Kanang okay na jud sa kadyo. And again, mga sulitan na. Thank you so much sa tanang mga sponsors. And that's all for today. Bye!
Shoutout sa mga vloggers sa Bohol nga Team PAYTER. Tatzhiana Vlogs, Karl Vlogs, Vaneeng Vlogs, and Garcia Vlogs. ReyAdonis Vlogs, Pareng Chulo, KUYA Vlogs, Jgalendez Vlogs, Twits, Brian, Ate Yen, and Kuya Jelan Vlogs. Mga friends ni Tita Joye! Ate Yen, regards lang ko ni Kuya Philip Tanasas. Follower kayo ko niya sa TikTok. Thank you and Merry Christmas everyone! God bless you all and more power! And I thank you! Oh. Hello everyone! Gusto lang ako i-shout out ang Team PAYTER, mga content creator, mga vloggers diri sa Bohol. Sila si Tatzhiana Vlog, Yen and Jelan Vlogs, Karl Vlog, Vaneeng Vlogs, Garcia Vlogs, ReyAdonis Vlogs, Pareng Chulo, KUYA Vlogs, Jgalendez Vlogs, and Twits Ryan. Continue inspiring people, keep on sharing good vibes. Proud Bulanon here. Kaibaw ko nga daghang mga tao nga na-inspire o nalingaw sa inyong mga contents. So, padayon lang and God bless ninyong tanan. Team PAYTER, Bohol Vloggers. Ano mga fighter ba kay? Magtago-tago kuntahay. Ako na pagkasigawan sa nasa.